This is how I warm up myself. To lin deu la deu le sim da nong hiling ka. Kate jingkal ma bazar ki kai tho. Me jok nu pi ten I chop nu wang. Ka oi bai ma se. From Nini. From Matum, from Matum. Samal ta oi bra. Samalta, the Kimanta. Chonga thum ka. These all are going to be my poo. What? I bought it from the market this morning and ka malta cho hi watu nga zinga. Hey babuan ka da ni o sa mal cho ki kineya ching pi mal cha le hi ka tu tho I ta he hunga le ki pai di lo di kha ku e ka hem be ga pang di ki ti ko tu ham mai ta he sa mal cha cho hi ka dai cho vak sop ngal jang hi ti le di ka sunga di khong noi za ka tin dak noi ngal ka thu mat da cho sop ze tin khen khat te khon bazar me lao sop lo ti ko art ngal jing le am se go đi ra ha bol lawin sop ma saw lang ko lang mi hon di pha le kha be sop ki le sun don jang khai ma de hi o ka so pi le bel te na bol dan ka hil te ke le nu hin kong hil te sun te ji sek tam okay my boys and girls and now I'm gonna do workout today I wake up early morning so I have to do workouts. Hey, ha, jom na long lắm ê, cả đâm leo xuân là, yên cho cả đâm lan na long là, Okay, let's start doing workout. Hui, ngah tarang patay. First round goes to his second round. Body exercise, body to see with you. Hey, ha gim na law na mai, ok selfie hen. Gim phet de he. Hui, ka gym na law na mai tu ni cho workout ki bol hi nek thì tampi nek ngai de ko tui ka ho lo le hey ha ak tui pani ki kang ka tin so ni di pong di o for hol ka bang le ki sil for ha let me go and take bath kinam tui de lo I'm back after sil and I'm strong. Today we're gonna do makeup with the help of this sunscreen. Baite Tinghen. Let's apply it into our face and blend with our 5 fingers. Yeah, it's too hot, so I'm gonna apply Persiana powder on my
whole face and neck. Then we're gonna use this eyeshadow. Makeup brush ले one tin लाई आता है bang brain आ हमने है तब oh guys so a bomb na nom में you see my eyes is very palms but I apply some eyeshadow still palms. No matter how palm you are, I'm gonna apply some simmering. Makeup hi mang ut ngay lagi cho. Makeup hi mat le. Bangka. Homo. Pasal makeup mang ho toki bang sa. Okay, let's apply my brush. Yeah. Okay, now lipstick. One hour later. Wow, hoi lo thâu ấy đi ra cho makeup mga. Mail today soon le jana bang jing he. How is my makeup? Please comment down below. Oh, looking like homo peoples. Okay, let's make up our hair. Okay, let's make up my hair. Oh, I forgot to apply my blush. Then I'm gonna apply my blush. Then after that, I have to eat food because today I work out and I have to eat 2 eggs. This is my 2 eggs frying right now. It look like something. Whoa, smells good. After that, let's have food. This is my morning food. This is pepper, tomato balls, egg fried, and cucumber. Let's eat it. Workout probably happy bang đi. Anh nhớ probably happy bị nhẹ đi chứ. Kìa ha. Workout đi probably. Anh nhớ tầm khắc. Gel tổng kisi kisi. But anh nhớ probably. Hai nôm ngay lửa tâm thấy bên nhẹ ở gel. This is me. Oh, so yummy. Can't stop eating. So yummy me. Kan ni gazale video editing katen. Lum katen. Ni thining katen. Lum kingen katen. Ni thining katen. Lum kingen ng kahi. Okay, ane zauta to here editing pat ma selfie di. Cikrek. Có huy nên nó mới van sốt dạo bằng chân có khổ game kéo phở cả bằng như lẹ 24 hours later. 1 hour later. cái dấu thì không tôi để tiếng vào bàn cả tạo làm liệu cả bộ thì đừng ạ cả bộ mình là điều không phải cả bộ hẹn. Okay, this is it. If you want to watch my whole workout na apa ke ba tot ting ne no male comment lang video lo le to link de ba de le asim na ko sim dem gen so ep sim la na thì le nghe sợ là le no male